ruin hindi na saka ni Rarawa. Yeah. Na baleta na tukutuku ni Bolingo. Baleta na referee. This song is for you before the song is played next time again. Very play taka na sirengo Michaeli referee. Yeah. Baka right man Michaeli. Today is a very, very upset date for me, my business and my country and my fellow men and the society and the customers, Bimbi. Yeah. Right, what gini? Sangay sa admit ka na referee ni Nokon din na napano? Sayang ako sinbe kilangori, but that song, na tugo na dam ko na ako... Samay tama na itabi. Sanga may dapat na itabi na play tak ano na funeral. Acha ko baat na yan, rabi nakatamata kede, doon na singa ko sa reda luben na ko sa very, very sad matakalalay. Kung sa liburan raw pakaliburan na sa raw taka. This fella, when we start from 5:30 till now, the fellow only talk 3 times. I told the fellow, hey, what's wrong? Kau sa liburan raw, runa ka sa raw taka na luben. Tara mata. Ata ba Kalau sa raw taka ko sa halusin ng timi Bambasinga Lions. Hey! Ano 55? Bambasi. Mo si sir nga biyaw. Pero sa siya takati mo na ng timi. Kaya nakaroon sa halusin go biti na quarter final. Acha ko sabi tukuna. So nanguna kito reda na metalisa chiko be kito. So nanguna rotara Commonwealth sa winta ka New Zealandi. Rotara suliana sirbi barata roto talanga de all the tournament Michael roto sa bung kito. Roto sa consecutive consistent talanga. Right ba gini? Consistency. Consistency chiko be South Africa. Congratulations. Kemda sa winning next time Fiji. Kita talaga create history pitara tournament kita win taka red bat gini. 5. Kaya una time go babu. Kau sa sinbe lakotale history na raida tala na kay muri. World 7 Series 2017 and 2018 is over this morning. Kalas Kalas. South Africa won it 182. Fiji came second, 180 points. Saikatolu or New Zealand 150 points. Kaya what I'm looking at right now, I'm looking into next month. Kandi na sarang All Cup na. San Francisco na World Cup series. Nomdo revent sarang ikeri viti na right bad gini. Do na ka boys. Don do let's lemay do revamp do recap do replay right bad gini. Regroup and recruit. Siya nga erto sa chiko kede na recruit. Na bale boys. Nakabeba. Do repeat. Right bad gini. Kode tali sona players ko kon nanoma babu. Nene, Michael, ko sabi kila na levo na tabat na sabi criticize ta kachiko na vitamin biti na gaudago. Right bad kini erto sa tuko na bango orto dangeta na polo bango adabar to me dangeta. Yeah, kau sa reda, doang nakakurto sa dalakin na quarter final. The Fijian boys. When they kicked the possession away. Roto be to blea Michael. Roto sabi to blea o Jerry be to blea o nasila be to blea na nasili pata be to blea. Ana right bad kini. Roto sabi nakaba na matanggali but it didn't come to the game plan of the situation of the succumb to the sandwich we ate yesterday. Right back in because to the situation that it went our way. Right back in Ako sa rita beba talaga sa presa na last penalty ka solve Englandi. But temata na ilan nito player to sa Oda talaga. Bira ka na kon. Bira ka na bito kon in bani na bay lumani na bay kake na bay kambani. Right ba gina ya? Kau kawan ni presa ni Beba Babu. Koko sa sing reda matangan rani sinukula sa calling for the reserve. Koko sa Oda na rani sinukula sa tackle ke. Sa kadi bandua, sa kadi baruang ke kadi talibatul na badan sukula pa pre boleh ka peka talen na field ko pare. Right ba gina ya? Sara mo ko ta final Spain wata kay Afrika? Binabale bu Spain. Na team Spain talaga sa si Madala na team indong gito soko brio. Gairang ichi ko gaitala. Gairo to volak squad sarang ay mata-mata. Au sa bango tu na Miss Babu oreda ira na Spain indong gito soko. La dange go nothing to them. Nothing gairang bu bida na maili na mata-mata bango boleh kaya tali na kona post. Sato kinamata-mata. Meto kinamata-mata. So by correct. Do kona dange. Sa tinder ro Mike. Would have ended the career of the South African spring blocks. Mike, kung naman kita sa Ayaw na time ko sa mo. Time nga bichi sa Lucy Bay, England jara quarter final. I stood up. I go slowly the room. I close it.
Kau sa mode. Doon mo Sa masuk. dender ro. Oh, kau sa sing kilo tale sa den jet zero. Kau sa Raider na chimini bichi me winning the quarterfinal. Kay sa Lucy, kau sa kila zaranga. Isa. Ambon doon ang kita binakas na nga na South Africa but kay Spain, Michael. Sabo neck to neck. Ana, right back gini. Amo, binawala mo Spain. Binapalebo Spain. Matay ningo na may ureda na kaka na tamata kere bitir to. Support teki Spain. Arauta. Oh, ofta ka nung TV bango. Kay pa, rungo na kaila sa alam. Ako mismo boy on. Ba't kita tanan TV ni biti on bango. So ta chiko South Africa. So, Spain ba't kay South Africa? 5-5, may keling gay 10-10. Uy. Gay lako na alam ko. Sa dender. Na Conversion. mate basuri. Mata uri mo. Nasa dender, mate basuri. Mabiti ya mate basuri. O chinga gay lang. Gay squad. Bapre, Mas ko Spain kay kami to sa Nui Sarangat. Nung na Are, boleh ka mata-mata. Kay dangke to ora tukarua ya. Chakor, but next time, boys, let's tell them the big one is next month now. Michael, right back kini. That's World Cup Sevens in San Francisco. Boys, pinakawali po sa Ranangito. Pinakawali boys, Baka pinakawali Jerry. pinakawali po na itabili po sa Anggara Barama. And Loma Nirala. So, sono players ko sana no may lakmay may gito na chimini bichi no World Cup babu. Michael, all are very good. Yeah. All should come back. Iyo, may Remember. sa bulu. Eh? May tol sa bulu. Ay, alam mo tolo sa ulo. Sengay mer sa lestal mai mer kila Michael don na series sa bu kla dendre talangan dito pool dendre talangan to kambada kiro to na boys but very good overall Michael. Game is a game. Next time Michael will come around again. Right back gini. Kaya okay baka ko sa kanila may sona players may gito na chimini bichi for the World Cup Sevens Semi Randandra, Tuisova, Leone Nakarawa. But that's a very dangerous team, right? Bada Kunatani. Kunatani. The Kunatani Stalemaya, Jerry, or the Ingori. Cortona players they are on the team right now. That's their name should be there. And should include Tuisova, Semi Randandra, and Semi Kunatani. Binavali mo Michael. Naka boys. Melesa coach ngawi ko. Thank you very much, Babu, for your time. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the Meme, na makai na singa ni Mataka, Veto Koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?